Adu pukolo. Lengshin Biraksi, Asian Hospital, Kwakatil Bazaar, Facility Singasi, 24/7 Pangbiragani, Lambida Thope Accident Kudimaki Treatment, BP Stroke Management, Heart Attack Management, Makal Kudimaki Emergency Treatment Singsu Pangbiragani, CT Scan, Ultrasound, X-ray, ECG, Ambulance Singi Kudong Sabasu Lajare, Medicine Amasung Atai Department ki OPD, Numit Kudingi Ayuk Amadi, Nungtilda Pangbiragani, Kaubiraganu, Asian Hospital, Kwakatil Bazaar. Admission open. Singzamai Supermarket Labor Smart Tutorial Center da Bosem, Kosem Amadi CVSC gi Class 9 to 12 Fawagi Arts Samadi Science Stream gi Oina Foundation Course Tamnabagi Kudong Java Pizari Loidena Medical Engineering Amadi NDA gi Course Tamnabagi Kudong Java Su Pizari Mafamasida Experience Lereba Oja Singna Takpi Tambigani Arapada Labor Mahiroi Singidamak Hostel Amadi Van Service ki Kudong Java Su Pizari Lagliba Mars ki tang kunungdoi April ki tang tara amadi April ki tang tara taratagi class toba huzaragani akuba marol ki dama contact number 8787601123 asida contact tobirau Smart Tutorial Center da